We welcome you at Mahatma Gandhi University for new academic session 2018. Call at 8800-398-794. Kalong sisa ka jingkemen ka bakrau bat ka balai jing mentoi sikade omtang ye kipat nongrep Henry Watt ye kipat ba ki balalet ban sakhi dalaki khmat ya ka jing bananam jong uwe ne kiso jong ka them Bhoi hakabala yo ru ban mat ya ka jing thiang jong neuso kane kala long hadin bakari Bhoi Tourism and Environmental Development Forum kala pelong ya ka tamasa ka bahe na ka banta ban penbena ya ka nam jong Sohtrun bat ka deru kasin ka banikong bala pelong ya kum kane ka tamasa yo Sohtrun hapo kane ka district ya kane ka tamasa yo Sohtrun na pelong ru sibenta ban peniar susu ya ka nam jong une Sohtrun ubadei uwe ne ki jaitso bala pau ha jong kari Bhoi district bat uba ka nam hi kala pau wat chabar jong kari India hi la sakhi ya kane ka tamasa da ka jing sibenta da uba hamlet doling ubadei umentri ka tanat urban affair kumu kongsan ha ka jing don langru uba Jason Saukmi Maulong MLA ka umsning constituency kumu sembut kongsan Laya don langru kinong elam ka RBTEDF ki bakutup yo ba plilat tusuk kumu chairman ka kongwan dapde lembat kiwi kinong elam ba khmat jong kane ka forum nakalyang uba hamlet bot uba Jason kum ki kongsan kila ajingero skadi ya ki dekot jong ka RBTEDF ki balala ban sim ya kane ka sinjam ka badon kam pan pelong yakum kane ka tamasa pan peniar susu ya ka jingtip halor ka nam jong Sohtrun ubade uso bananam jong ka them Bhoi district kilaban khiaru halor kilat ban kentiu ya kayo ka hat jong uneu Sohtrun badru ban phaikmat syaki jinge bajumat da kipat ba nongrep hapo kane ka than kilakularu ban chimkhia na ka banta ban phaikmat bat ban semi kilat gelenti leng ba ka sarkar jala ban kentiu ya kayo Sohtrun badru ban kentiu wat ya kayo ka kot jong kipat nongrep la penpu penpingru ya kane ka tamasa leng ba ka jinge kop bam Sohtrun gajing pen inam ya kayo Sohtrun nang ta ki jingrwa jingshat leng ba ki khun samla jong ka them Bhoi district rayo ka jingku na pipe ya kalyang bapirat ni ki jingthum ki bami ni ki so ki jhor ki long shan ko pura manhai ba kani ka than kam tam ni so pai na pol ude ba thiang ude ba pura na fi compare shakili ni ki than ni long shan kita bila yo ya kata berjingga tu bat pi ki pajba de pi ki nomrat ni dek pendongkam ni kini ka kabuksia yo ni uso nila ban pendongkam habrok kiliang tungga roi bak bangker ne nila ban subam uso untuk nila ban proses uni sakajang nila ban snau wine beper ki produk jong ni Isin ni kanir kabut, bahkan long kata, sebab pinyo ban kamai kaji hayang asan, ban pinyo pintai hayang asan, bahkan orang ayepi, nimdei bang sukut no tanghang ni, tumbang lay asu mana kibla ay ke presentation, yang matla bon ki company ki banabar kibla awan shin uni usok sample, ki hun, pada ke demand jongki ni patla ban penduk, ban kot kadu kata apa. Tinga encourage na kalyang jonga kung tao MLA na po umsling mangi minister ibudon lang hangi ba kiniki MLA ka kandi Bhoi Bhoi ba nginyas no tilang nginya tray lang but ni pan expand ya ka area bangi thum uni upay apple bangi la bangi tha shaba bangi la mangkin tiu ikinongrap sakmat makin yo kata kakamay koji bagi yo ban pe ki kon ki ti habrok ki yang ade hapo puli puti lade ban congratulate chwa ya ka Bhoi Tourism and Environment Development Forum Organization to bala pulong yakni the first pineapple festival kum ka forum natip ngayen haye pesan hari kata bat pusuk kamha ya kejungkit batu club sim mata nasi lawan yang festival borong nitip borong nisudu ke festival berbuat tolong baik tang sisni lani asli bat telepon kumban sebenarnya ia kembali buat Jason nampak mengaruh bakal ke festival kanong tang
kata festival ini ke one day affairs festival. Ke ban pinhun pinbernya tangtos ni batkan kutno. Hendranya kuat. Bahkan ini ke festival kan don ke message ke kubur. Bagi kipai banong rep lecture jong ying snong kubalakaran la pakai di nong kran ki bahmat dikador ke value jong ule ku Sohtrun ai ke kubur ki bakane ke jengret ke jengtong Sohtrun jong pi kamre tempat dia hung tang ban syok banai bam kum tu kumni lani tang ban syok di hani ko yonong ko hanong fra hasilong rak ikut kubur. Tongin tu kambun, ini rek kambun, ini simkia, bantri bun, yaitu Sohtrun. Namar udah jengso, ubah kediman juga kalau bayar ha. Bat kerin dia berakui, kapai apa cerita lodi zugi, banyo ini Sohtrun. Bat ngaso sarong ubah itu iti. Aku gay nak jaga bangale sebab negeri India. Abang ini Sohtrun ngalai bantiet bat. Abang kelingong uni Sohtrun udai bopoi nang lu. Yang udai bopoi na po India. Ngoi thoi nga India kedai gari kebaya kebahe dan kedua bercakap. Yang uni Sohtrun udai bopoi nangtin po nobis na po kejilan na gani. Yung di banawa, Sohtrun undai tamo utiang, undai quality jong jetso bamilang ni kedai keblong number 1. Sohtrun jong inang ni ulong number 1 hai tumha. Hatu kam dei mo ini ngin sibia banang kebun agore ya Sohtrun. Bang tenak ini namar bang la iyo ini so bang ini so kini yo banyai habro la kamre boy ne kat buan na sabar yo mat Kini kita so ini national jengi so di be ko de ba ko shin akan usna bakila rep ini Sohtrun mental. Kata dalam pun sini namar nadu banget ini tai kita ya mentahir kita ilang nyerep akan senam lah pun Atau nak kalian Sohtrun lelaki ngete egi kethe bana ba Sohtrun yakom kom Sohtrun di gidot bayo jinyerap mati ayah meniskim nak kalian sepuh kan nak kalian jinyerap atau jalan nak kalian sepuh kalau tidak persiang lebih penwajib aku ide buat skim ki lagan ban di perlu kegi dong hai kini dia dengan snow kemudian on di rumah persiang gain ban buat di lalu